ಧೀಕಿ ಧಿನ್ನಂ ಹಿಡಿದಾಗೆ ತುನ್ನಂ ಧೀಕಿ ಧಿನ್ನಂ ಹಿಡಿದಾಗೆ ತುನ್ನಂ ಧೀಕಿ ಧಿನ್ನಂ ಹಿಡಿದಾಗೆ ತುನ್ನಂ ಧಿದಿನಾದಿ ಧಿನ ಧಿನ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ತುನ್ನಂ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧಿದಿನಾದಿ ಧಿನ ಧಿನ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ತುನ್ನಂ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧಿದಿನಾದಿ ಧಿನ ಧಿನ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ತುನ್ನಂ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧಗಟ್ಟೆ ಧೋಕಟ್ಟೆ ಧ ಧರ್ಧರ್ ತುನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧಗಟ್ಟೆ ಧೋಕಟ್ಟೆ ಧ ಧರ್ಧರ್ ತುನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧಗಟ್ಟೆ ಧೋಕಟ್ಟೆ ಧ ಧರ್ಧರ್ ತುನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಧ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಕಥಾ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಕಥಾ ಧರ್ಧರ್ ಗಿಡಿದ ಕಥಾ सभा जने मना करना दे मुझे कहीं भी बुझाई भल पाऊची उची लुची दोती बेछड़ा मनार कथा कहीं न पारे तोते भल पाऊची रुचि रुचि नोते बेछड़ा मनार कथा कहीं न पारे तोते तोते आऊ किए देखी देले तोते आऊ किए देखी देले सही न पारे सजानी my love bahai hai uchadine koi divana I love you re sajane my love bahai hai uchadine koi divana I love you re sajane हरि हरि बोलो हसा बड़ा सभा जाने हुड़ा हुड़ी दिया तुम्हें माता गणमाने हरि बोलो न बोले ठाकुर राग द्रोही हरि बोलो
जन्मरु मूर्खा मुझे विद्या पढ़ी नाही मो पाठ पढ़ी नाही गुड़िया मन को देली दुर्गा कर राण काली कर राण सभा जन माने मोर दोष गुण घेरा पत्र मध्य तुला शाग फल मध्य धान देवकी कुमार बोले देना बंधुना सो जोड़ी बेनिकार मणिकाला माते जो बगीचा रे सी बगीचा जादी दिन जुड़े चौका खीरे एयणी श्री छामोरी एयणी श्री छामोरी एहियाणी श्री छामोरी एहियाणी श्री छामोरी मारिकाला मोती जो बगीचा रे से बगीचा जाती अदिन जुड़ी आने बाट के चका खिरे एहियाणी श्री छामोरी एहियाणी श्री छामोरी
पुआ मोर 12 बरसर सान को पुरी निशा मुझे जाए आदिने बाहुरी छुरी बिछराई बड़ पुआ मोर 12 बरसर सान को पुरी निशा मुझे जाए आदिने बाहुरी छुरी बिछराई अधा पागड़ी के तेला घरानी के आपे आपे रूसी आपे आपे हंसी रात दिवाट के तुम ना जाए एही हाणी श्री छामोरे एही हाणी श्री छामोरे मथारे सिंदूर टोपा पादरे तारो नाली अलता मा मथारे सिंदूर टोपा पादरे तारो नाली अलता तारिणी नाटी तार जगत को जिए तोरे नितर मा जगत को जिए तोरे नितर घटका जानी नथिली पाना तोर देखा गला घटका माने जानिली बहुतोर आजुली घटका जानी नथिली पाना तोर देखा गला घटका माने जानिली सिंदूर घिया दीपाली थाली रे मोर छटारी करे शंखा सिंदूर घिया दीपाली थाली रे मोर सजारी देली देउरी भाई जागिले देउरी हाथ रे थालटी देले मा देउरी हाथ रे थालटी देले नड़ियारा पानी टीकू मार खेड़िया थारा तारिणी रो नाली ओतो सिंदूर रे भरा तार नड़ियारा पानी टीकू मार खेड़िया थारा मन के छोड़ता माँ पाखरे करती पूजा भक्त मन गिरी श्रद्धा माँ पाखरे करती पूजा सब पुटिए भरोसा
মন্দার মালরে কেড়ে সরদা মা মন্দার মাল রে কেড়ে সরদা মন্দার মালরে কেড়ে সরদা জাতি আমার আমি তো হরিজন জাতি আমার যে ছুয়াং কইব কইতি রইব ইহা করিছি ভারত আইন জাতি আমরা ইহা করিছি ভারত আইন জাতি আমরা আমি তো হরিজন জাতি আমরা আরে কଣ কলু যে ছুয়া কইব খোলো কাম করু পঙ্ক জাতি আলো পুড় পকাই তো ছিড়না আগে সুবিতা বলা কাম করু ফলা মো না গঞ্জন্ত কোন তো নাম কৌরা নাই কো অটে মো নাম জাতি আমার গৌরা নায়ক অটে তো নাম জাতি তমর তুমি বাহার হে না জাতি তমর আরে কোন বাদ্যযন্ত্র কথা কହୁଥିଲୁ মো কাম আজ্ঞা কোন কাম মো কাম হলা না লো ঢোলক পঙ্কজ টিঙ্কিরা মুরদুলো কিশো হারাণী কেশর জাকি সেন্টু বাহ তোর কি ভাষা রে আজ্ঞা কোটা কেশর তমে তমে যোটা ধরছ আরে এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন সেইটা নে আজ্ঞা আউ? তমে যো কে কা পে পা করছ হ্যাঁ এটা কোন বলি কହୁଛୁ কেশর না রে যেটা অন্ডা ভিতরে রହୁଛି সেটা হচ্ছে কেশর অন্ডা ভিতরে যে রହୁଛି সেইটা হচ্ছে কেশর তমে যো কে কা পে পা করছ এইটা হচ্ছে কেশর আরে এটা হচ্ছে কেশিও কেশর বুঝি পারনু যদি বুঝি পারনু লেখা আছে পরে বুঝি পারিবু কোলে କୁଆଡେ ଦେଖୁଛୁ উপরকু ମୁଁ ଯୋଉ ବଜଉଛି ତାର ଆଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖେ ও এই যে লেখাছি ହଁ সি এ এস আই ও କଣ ହେଲା হেলা কেশর আবে ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ନାଇଁ পড়িছি আজ্ঞা ପାଠ ପଢିଛୁ ପଢିଛି। କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢିଛୁ 11 କେତମ 11 ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏଗାରମ କାଇଁ ତମେ ତମେ ଉପରୁ ଉଠିନ ଉପରେ ଅଛି ତମେ ଉପରୁ ଉଠିନ କଣ ଉପରେ କହିଲୁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ 11ମ ହଁ ତାପରେ ବାରମ ତାପରେ 13ମ ତାପରେ ଚଉଦମ ତମ ଘରମ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ବାଜୁଛି ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତିଆର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତିଆର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବାଜୁଛି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବଜେଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ ବଜେଇଲୁ ଦେଖିବା ଓ ବୋତା ପକା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବୋତା ପକା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଏଟା ହଉଛି କେଶିଓ କେଶର ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଲା ମୃଦୁଳ ମର୍ଦଳକ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ମୃଦୁଳ ଏଟାକୁ ବି ବଜେଇ ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ କେମିତି ବାଜୁଛି ବେଦେଲେ ତମର ହାତକୁ ମୋର ପାଟି ସମାନ ଚାଲିବାର ଅଛି କେମିତି ବାଜିବ ଖୁମ୍ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ତଳ ଖୁମ୍ ଖୁମ୍ ତଳ ହି ହି ତଳ ହି ତଳ ହି ତଳ ହି ହି ତଳ ତାହା ତଳ ହାମ୍ପଡ଼ ହାମ୍ପଡ଼ ତାହା ତଳ ଦଦାଉ ଖୋଲମେଲା ଥା ଦଦାଉ ଖୋଲମେଲା ଥା ଦଦାଉ ଖୋଲମେଲା ଥା তো ବୋପା କାଳେ କେବେ ବଜେଇଥିଲୁ ବାଜା
କିରଣ ବୋପନ ଆଜ୍ଞା ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଳା ମନ୍ଦିର ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ପଢିଛୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଳା ମନ୍ଦିର ଆରେ ସେଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଳା ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି କଣ ବଜଉଛୁ? କି ତମେ ପଢିଛ କି? ପଢିଛି। ତମେ ପଢିଛ? କେମିତି ବାଜିବ କହୁ ଶୁଣେ। କାଇଁ? ଖିଡିତା ଗଦିକି ନା ଧା, ଖିଡିତା ଗଦିକି ନା ଧା, ଖିଡିତା ଗଦିକି ନା ଧା। ମୁଁ କହିଲି ଦଦାଉ ଖୁଡି ମେଲା ଥା ବେଲେ କହୁଛି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କହୁଛି ଖୁଡିକି ଧରିକି ଥା, ଖୁଡିକି ଧରିକି ଥା, ଖୁଡିକି ଧରିକି ଥା। ଏ ଦଦାଉ ଖୁଡି ମେଲା ଥା ବେଲେ କହୁଛି ଖୁଡିକି ଧରିକି ଥା। ଏ ବାଜ କଥା ବନ୍ଦ করে। বর্তমান ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ହରି ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ କରିବେ ମହାଭାରତର। କି ଆଇବ? ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ। ଆମ ଗାଁର ଭାକୁଡା ପିଲା ଶଳା ଏଠିକି ଆଇବ। ଆରେ ତୁ ଟିଭିରେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛୁ? ଓ ଏଠିକି ମହାଭାରତ ଆଇବ। ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ଦେଖିଛୁ? ଭୀମ ଏଠିକି ଆଇବ। ଆରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭୀମର ଭାଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ। ଆମ ଗାଁରେ ହାରିଆ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ ନାଇଁ ମାରେନି। ମୁଁ ଏବେ ଆହୁରି କଣ ଗାଳି କରିଦେବି। ସେ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, ଝାଡୁ ମାରି ସଫା କରି ଚାଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଝାଡୁ ମାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ଝାଡୁ ମାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା। ବାহ କି ଡେରିଂ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ସେ ଏତେ ହଲଉଛୁ କଣ ପେଟ ଫଟ ଦେଖି ହଲୁଛି ତୋ ପେଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ଚାକିରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ? ଝାଡୁ ମୋ ମାଇପ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୋ ମାଇପ। ହେଲାରେ ଡାକେ। ମୁଁ ଡାକିନି। କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ରାତିରେ ମାଡୁଳ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଳ। ମାଡୁଗୁଳ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଳ ଝଗଡା କରିଛୁ? ଝଗଡି କଳି କୁଳି କଳି ମାଡୁଗୁଳ ହେଇଛ? ମାଡୁଳ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଳ। ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି। ଡାକୁନୁ। ଆସିବ। ତମେ ଡାକ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କହିଲେ ନା ଧରି ଡାକିଦେବି। ମୋ ମାଇପର ନାଁ ହଉଛି ନାନୀ। କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମାଇପ ତୋ ନାନୀ? ଗୋଟେ ମୁଥ ମାରି ନାକରୁ ଭଳ ଭଳ କାଢ ଦେଇ। କଣ ହେଲା ରେ? କଣ ହେଲା? ତମ ମାଗିନା ତମ ନାନୀ କି? ନାଇଁ ତ। ଆଉ ମତେ କେମିତି କହୁଛୁ? ତୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ କଣ କହିଲି? କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମାଇକିନାର ନାଁ ହଉଛି ନାନୀ ବେଲେ କହୁଛି ତୋ ମାଗିନା ତୋ ନାନୀ। ନା ରେ କେଡେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଯା ଅଛି, ଏମିତି ନାନୀ ବୋଲି କଣ ଦେଇଛୁ ନାନୀ? ଏପର ଝିଅନଗର ସବୁ ବଢିଆ ନା ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ନା। ଦି ଅକ୍ଷର। କାଇଁ? ନାନୀ କୁନି ଝୁନି ଟୋନି ରୋନି ସିଓ। ଏଟା ଏପର ନା। ଏପର ଝିଅନଗର। ଆଚ୍ଛା ଆଗର ନା କଣ କହିଲୁ? ଆଗର ବୁଢୀ ନା କହି କୋଉଟେ ବୁଢୀ ମା ବୈଥଲ ରାଖିବ କହିବ ବୁଢୀ କିଆ କୋଉଟେ ଅଛି ଆମେ ନାଁ ସବୁ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଛି ମାତ୍ର କିଏ ଦେଖାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଗର ବୁଢୀ ନା କେମିତି? ଝଟା ପାଟ ରେଖି କମଳା ତଳସର ଟେଙ୍ଗି ହାରିଆଣୀ ବାଉରାଣୀ ଅହଲି ମାଲି ସହଲି। ତମ ବାଳ କଣ କହୁଛି ତମ ବାଳ? ନାଇଁ ତମ୍ବାଳ ତମ୍ବାଳୁ କହୁଛି ତମ ବାଳ। ତମ୍ବାଳ କନକ କାଞ୍ଚନ ଓରା ସବୁ ବୁଢୀ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏବାরে ନୂଆ ନା କଣ କହୁଛୁ? ନାନୀ କୁନି ଝୁନି ଟୁନି ରୋନି ସିଓ। ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଡାକ ତମ ପାଟିରେ ଛେରିବ। ତୋ ପାଟିରେ ଛୋରୁ? ନାଇଁ ଡରିବ କୋଉ ଛେରି ବୋଲି କହିଦେଲି। ଡାକିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଇଲେ ନାନୀ ଆସିଲୁ ଇମିନ୍ ଡାକିଲେ ଆଇବ। ହାଲା ନାନୀ ଆସିଲୁ କଣ ବାହୁନୁ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ଡାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ଜୋର? ହଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ଜୋର ଡାକିବେନି, ଥଣ୍ଡା କାକର ବଢି ଅଛି, କଣ୍ଠ ପଟ ଦବିଯିବ, ତୋ କଥା ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଣ୍ଡ ଡାକି ପାରିବିନି, ତୁ ନିଜେ ଡାକିଦେ। ମୁଁ ଡାକି ଯେ ଆରେ ଯେ ଫେ କାହିଁ ଲଗଉଛୁ ରେ? ତମକୁ କରି ତାପରେ ଡାକି କଣ କରିବୁ? ଆପର୍ଷଣ। ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, କଣ ଅପରେସନ କରିବୁ? ଅପର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପର୍ଷଣ ଏଟା କଣ? କୁଆ ଡାକୁଛୁ? ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ କରିବି? କଣ କରିବୁ ବେ? ପ୍ରଶ୍ନ। ଓହୋ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଜାତିରେ ହାଟି ବିଲ ତୁ ବୋଧେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ବେ? ବେବା କରୁନୁ କି ଜାତି ନିନ୍ଦୁନୁ? ବେବା କରୁନୁ କି ଜାତି ନିନ୍ଦୁନୁ? ତମ ଜାତି ତମକୁ ବଡ, ଆମ ଜାତି ଆମକୁ ବଡ, ଯା ଜାତି ତାକୁ ବଡ। କଣ ଆଜ୍ଞା? ଜାତି ନିନ୍ଦୁ ଗୋଡ ଉପରେ ଫେଡା କରିଦିଅ ରେ ପୁଅ। କାହିଁରେ ବୋ ଏରିଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହଉଛୁ? ଗୁଣ୍ଡା ବେ ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବେ। ହଁ ଧରା ପଡିଛି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆଜି ଆସିଲା ବେଳୁ ତୋତେ କଣ ପେଟ ମୁଳିଲା ସେଠି ଗାଟା ରଖିକିରି ଝାଡା ଗଲୁ ଯୋଉ ଝାଡା ବସି ଆସିଲା ଆସିକି ତୁ ଚଢିଆ ବୋଲି ଛକରେ ଗୋଟେ ଟବଲ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ତୋ ଯୋଉ ନଙ୍ଗଳ ବାତଳ କରି 3-4 ଜଣ ପିଟିଲେ, କାହାର କିଛି କରିପାରିଲୁନି? କାହିଁ 3-4 ଜଣ କିଛି କରିପାରିନି ଆଜ୍ଞା। 10-15 ହେଲେ ମୁଁ ଥିଲେ କି ନାଗି ପାରିନି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିଦଉଛୁ? କାହା ଗଲେ ଛିଣ୍ଡି ଦେଇ ଥୁମ୍ପି ଦେଇ ଧାଇଁବଳି। ତୁ ଭଲ ଗୁଣ୍ଡା। ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆଗ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ। ମୋ ମାଇକିନାକୁ ତୁମେ ଡାକିଲ ନାନୀ ବୋଲି?
तू कहलु डाके बोली ଡାକିଛ ନା ନାଇଁ हाँ डाकिछि ମୋ ମାଇକିନାକୁ ତୁମେ ଡାକିଲ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିଛ ନା हाँ ନାଇଁ हेला रे हाँ तो करूछि डाकिछि आ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଛ ନା हाँ ନାଇଁ डाकिछि हाँ कर हाँ डाकिछि असुर कोन देखो ତମେ ଯଦି ମୋ ମାଇକିନା ठीक अछि मु तो माइकी ना କଣ ଖରାପ କହିଦେଲି आ कहू तमे जदि मु माइकी ना मु तो माइकी ना କି ମୋ ମାଇକିନା ନାଇଁ ତ ମୋ ମାଇକିନା हो आ एमिति कोन कहू ମୋ ମାଇକିନା ତ ନାନୀ ଡାକିଛ ନା ନାଇଁ डाकिछि ତୁମର ତାଙ୍କେ ନାନୀ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେଲି କହିଦିଅ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଇକି केते बड़ जटिया प्रश्न पचालु रे ଆଜ୍ଞା तो मुंडू को मानिया पड़े ମୋ मुंड ଭାକୁର ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛେଚେଡା କରିବ ମୁଁ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା अच्छा तो माइब जदि मोर नानी हब तू मोर कोन हेबु ଆଜ୍ଞା गोटे 2 दिन टाइम देबु ଦି ଦିନ ଏବେ କହିବ ଆଜ୍ଞା संगे संगे आज्ञा। नानी एते बड़ ज्ञान मोर नाही तो उत्तर कहि परिबिनी देखे साइड रे बसन संतोष भाई तांकू पचारे निश्चय कहबे ବୁଝିଲେ କହିପାରିବ ତୁମର ତାଙ୍କେ ନାନୀ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେବି कहला तू मामूर पुଅ ହଉ ତମେ ସବୁ ଫେଲି ମୁଁ ବି ପାସ୍ ମାତ୍ର କହିଛେ କି ଓ କରିବନି हमर ଦେଖ कोन दरकार ओ ଦେଖ करियो ଯିଏ ଓ କରିବ ଏରିଆ ଫଟେଇ ଗୁଲଗୁଲା କାଢିବି ବିନା ମେଡିସିନ ହେଲ୍ଥ କାଢି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ତୁମେ ତା ନାନୀ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜଇ अरे ए ग्रामर पिल्लरु बुढारु भिंडरु समस्त तो जुआई रे मते सदा न श्रद्धा किए 10 टाइम किए 20 टाइम किए 50 टाइम दोन की काल डाके बिना मन आउ करे ठेटा किए डाके जई रे जोरे ले गया बड़ी बड़ी जीवे जई रे सला रे आउ हबने किए जेते थर कोई जेते थर करी हाँ। देखियो काई सला रे